Kaham tini Trpc ni inggi joto lukurok ni biskango kaisa sini kokthom ni bisingte nirok bai malaimung tei kaisa saklaimung Trpc puila belai ke hamai maru tini president ni bisingte taning khangke seng joto saiman kha oha kotor Narendra Modi ni leadership tabo Bharat haktor belai kena biskango thangi tongo संसारनि मगल जतनि क्लाइजा ते बेलायखि बरम मानि तंजाखा आबनि बागै जों साइमानो निरक आंगेवरो टीआरपीसी नि चेयरमैन के आसकमानि जतनो साइमानो जे इंटरनेशनल वुमेन्स डे वो नारी दिवस आंतरजातिक नारी दिवस खरकनै ब्रैनो भरम रगै सिनि बायजयन्ती सिनि एनसी सारनि बसाजो तेयानो प्राइम मिनिस्टर मोदी गभनि लीडरशिप अमित शाह जी सर तेसिनि सीएम जो तो टीम खलायै वन शपनि बिसिंतै ब्रैरकनो बरम रमानि बिसिंतै ब्रैरकनो तै बिदि सानानि बांगै खरकनैनो चेयरपर्सन रमानि उलो बरकनो एमओएस रेंग रजाखा आरो क्लियर केनुगु जे ब्रैरकनो बस बरम र तै जों ब्रैरकनो बरम रमानि नगुसिनि द्रौपदी मुर्मु जिनो जतनि स्लाय स्कुस आसरै तमनि गदक मारमै एसटी रकनो बस साकनां जेंगै तमनि ताबके संगाबनो तै एक कतबुइ फाइनानि बांगै अबनो सिनि भारत हाक्टरनि ब्रैरकनो तैबो एम्पावरमेन्ट दनानि बांगै ब्रैरकनो सोसाइटी तैबो बरकरनो गदालि मानानि बांगै बरकनो सेप्तेबो काहारनानि बांगै ताबसिनि जों साइमानका स्कांगो जे नारी शक्ति बंधन अधिनियम हनै सिनि ब्रैरकनि 33% लोकसभा तै राज्यसभाओ बिल पास खायखा ताबो बो एक बो फाइनै दाक्तिनो अब हाइख्लायै सिनि ब्रैरकनो एम्पावरमेन्ट रमानि बागै socially, politically, economically, all side no ब्रैरकनि contribution ब्रैरकनि activities no teibo ti sanani bangene Modi jini o naharmu amne bangai TRPC ne je chairman international women's day wa ang bri borom rojagai je mamani amne bangai ne tini o salo teibo paiplaya ke Modi jina bandhan khaigi kholomo tei Modi gov India no ang belai ke kholomo tei jotono khakaham tei khaksangma yapari तानी खांखांखे ब्रैरकनो आसके भरम रनानि रोंमानि बागै बरम रय तंमानि बागै ते अमो कायसा सिंथम अहानि डेभलपमेन्ट पीस नि सिंथम सेमो ब्रैरकनो तिसामानि एका आपनि बागैनो तिनिनि प्रेस मीट नि नंबर 1 पॉइंट एज ए टीआरपीसी चेयरपर्सन ब्रैरकनि नारी शक्ति बंधन अधिनियम नो जे 33% लोकसभा राज्यसभा गो कप्लाई खाइतो मानि बागै मोदी जी ते मोदी गव टीम जत पूरा टीम नो Paiplaya and personally on behalf TRPC, on behalf Tripura people, and Paiplaya grateful to hambai best is my effort. Number 2, TRPC tabo salburung brungno belai kena bus kanggo thangai tongu te sini kaisa vibrancy belai kena samungo speedily o hani dofani samung khaithaningo bus kang thangai tongu abono lukurokno kaham ke sirona ni bagai ते सिगै आबनि सेप मा नागै मानानि बागैनो दिनैनि अ प्रेसनि आबनि बागैनो पहिलानो सानाय सिनि टीआरपीसी ओ आसकेनो तामहसिनाय काहाम खायि जों बसकांगत लांगानि नाय दंगो कमप्लिटलि रिनोवेट खायगै थाङै दं खायजागै दं ताबो आरो बिसिना सोंनोगो अ टीआरपीसी नो टे बक्राखे सस्टेनेबल खायनानि बागै जों कताल जे सामुंसिनि खायजागिया गदग मा खायजाया दंबारो ताबो जों खायनानि थाङै दं जों जतनो साइमानो जत डिपार्टमेन्ट बा कर्पोरेशन टिप्रा वेबसाइट गभर्नमेन्ट वेबसाइट जतनो दं फेबा सिनि टीआरपीसी नि आसा टीआरपीसी गदगमा रमै सलै फेमनि सिनि वेबसाइट सरानोसि टीआरपीसी नि बुमुं गरैखो आं आसोग्या खसका ताबो गां आसोबाय मनि परे टीआरपीसी नि बुमुंतै वेबसाइट इनक्लुड खैनानि बागै नियाव जों जत बेबाक पाइखा ताबो कय दिनि बिसिनि केसिराव नुकनाय टीआरपीसी कैसे वेबसाइट फांसिनाय एका अब हाइख्लायै गदगमा जे तामहनाय खायजागिया इंगिया दंगारो आबरनो सोंताबो बालायखे गदक लायगि सामु खायजागि दं ओंका सोंताबो टीआरपीसी नि नोसों वेबसाइट को नायतुबुइ मानसिनाय टीआरपीसी नि बेबाक एक्टिविटीज बनि सामु बुंनो ते कैसा जत्तानि सलाय तिनि वान मा सिंसा साख्लाय मनि बाङै तिनि प्रेस मीट खायमनि खांखाय टीआरपीसी नि जों लोगो आगि गोजाम दंहनै जों किसा मासा खोनाफानो गदग मारमै टीआरपीसी नि लोगो गरै खलायै दंजाकमानि आ लोगी न संके बिसिनिया कैसे नि जेफा कॉर्पोरेशन जेफा ऑर्गेनाइजेशन जतनो कैसे नि बनि लोगो संसिनि मुंगो
Obono basang katal khlagi dabo TRPC tini ni simin rogno fuluk jago oro naitini ro ologo. Abni bangai TRPC tini ni simi ologo no jotto lukuni biskango no place khaigo tini ni simi ologo use khaijaknai sini TRPC ni jotto samungo. Abni bangai ologo ni rogno kapuila sini system bo boni tolago nungnoka blai ingkangke jungto plantation. TRPC to plantation no tigi si obo khaijakmani ba aboni khang benbang no pattani ingkangke plantation is symbol. Rehabilitation naidi aba separate karon bai khlaigai a rehabilitate jeng jefa borogno no jefa samuno tungte waisa ponor khaipimani stupid khaipimani rehabilitate khaimani abni bangi oro separate kalan bai kaisa no khaikhlai jakmani abosini department ni ne naharmang te sam te boni tolawo sungnugo circle nugo o circle ni khangke sini naidi circle ni boni meaning ke kabangma tongoro nigo aboni khangke development ni meaning betongo industry ni meaning betongo continue process ngai tongo abong khasini sana thang khangke obo sung tamai sungabona khai kekrang baina kekrang bai aboni mane ne green technology bai sungtabo thangai dong obo sini o TRPC ni samung kha green technology ni samung bai khlai sabo bebak jagawo na beskang thangai dong aboni bagai o logo tini ni sini use khaijaknai. Number 3 kha o sini o logo ni bisingo na sung kabangma oro na clear phaigo je skill development ngai he deba sini kabangma samung oro ni bisingo khaijaknai obde hai sini kabangma thang TRPC ni bylaw asakene kara te asakene kubo bonus English version thang khangke vibrant kubo belai ke kubo kusung TRPC ni bylaw kya basung o bylaw ni mutabek sung samung khaijagya ko gudugma romoi kya bataba kang o TRPC ni po samamani ulo bebak bylaw go sung je khaijaknai tongmani je kubo mani tongmani aborno sung khainani bagai tak bebak jagawono sung abo thangi tongmani yapri roito ara ni bisingo te tam honai vibrant khaina ni bangai ni rokte belake khatang jangnai khanake kaisa organization ni boni quality management ni bas system ba boni standard tong abono boni quality no certified khaijag kaisa corporation organization ini azagawasini o TRPC asake khatangma sungsa ta ISO 9001 mane 9001 quality ni certified sini ungkha o TRPC te apni loge wo ISO 14001 abong khangke environmental certification abo international standard ni level mane standard no bono tankhai senior jag abo hai ke tabo sini TRPC habai tongkha inge TRPC busa kobukhel vibrant ung tongkha bo joto saiman kha abo hai khlai sini katal website betabo sini phai tongkha obni loge wo sungtei bunu goje sini o TRPC ni bisingo asaka development sung khalne ni thangai tongo joto phasing tigi sung tabo romdi sini agi sung khanaga TRPC only rubber simi sikai hede ga TRPC rubber simi kai o hawaje sung manmani kya ba tabo kang posa asokmani pore ingkhang khangke TRPC rubber ni loge wo sung tuma kai kha agor kai mani nirok nukha wa batabo kai ne te boni ulo sung nukhi unai tissue culture bai sung tamo sung kai mani nirok already nukha sondon kai nei te tea kai nei te various plantation sung tubunai aro nunugo sini o TRPC prescriptive vibrant khlagi samung yagulo tongkha abono job tono sikesi setna manai sigui setna nani bangai nirokno saklai jai inga tabok sung omong khangke sini how simi singom sung khai tongkho sini how simi sino TRPC samung khai haya tabok sini phatarni how bising khai manam khangke hono sung domestic a domestic simi ya rashtriyo ni andar sia antarashtriyo ni bisingo bahaina international ni phasingo besang o TRPC tabo halo krengi tongo aro ni sung international level ni investment ro tirpra hawo phainai TRPC bai samung khai phainai obo hai khlai sung already sung sengjakha thangnai sali salthani sukango France ok kaisa space 2023 ni su ungkhani go sini TRPC ni presentation aro rohorjakha abono nugui France ni kotor company ro belai ke khatang jakha tebor ni one shop mani tongo north east obor o company na tu bunai aro ni bisingo TRPC पहिला France ni trade sugo thangai sini presentation sing rohor mani bangai bor khatang jak subui tabo bor buskani
November December ong kangke borok North East ni bisingo fainai aro ni bisingo Tripura go borok fainai borok ang kok kaham ke salai kokha obo haiklagi sini buskangni kabang ma investment dog sini sin thani go phai tongo not only sini Tripura ni bisingo simia not only national level simia international level by kerengai sini o Tripura hani hamari development no sangtei busat lang manai abro tei jot samhum tabo ngai tongo sing France company ni investment khainai dong kotor kotor no sing invite khai tongo borok khainai obo haikene sini Trpc ni andaro kabang ma samung cultivation nangthang tak sini zumia shifting khlaina ningthang food production nangthang omte hairo kabang ma sini orani o involvement ngai kho tei busing wana ma singsa hamari ba sing ta honai saklaina nango sing jotono nox na pro plywood pai sing plywood bai ta kap ma thoya kap morok ma hani plywood roma palege man thok mani a plywood no busing industry tabo sini plywood Trpc ni plywood industry sing jaksne already sing jagarok nagi jagarok pai laikha abo dakti ne sengjang industry area sini oro bujong nagaro ega plywood basini yago shop haikha tei basini public demand beneficiary demand ni according to beneficiary demand according to public ni demand tei basing sara Tripura hawono bo saga basini plywood ni nang ko basini sahida to plywood tang ni bagi sing khai tang hangke rubber kaisa mesi rungai tang hangke bono sing hai tang ni sima kibi a rubber bufang magnang thangai paide kiaba a rubber bufang ni bising tei sing kabang ma o bufang no sing samungo tubui manu kiaba sini borok ro abo ha industry kri ni bagi tor khang khang ke tani sikibi mai paige abo ni bufang ni bono belo kri abo phai road office thang paige tabo sing no tabo nirok tabo oro buskango nuk tong office joto nuk tong je rubber ni chair khaimani rubber ni table khaimani kabang ma ara ni bisingo plywood joto ni sle nangkuk mani te na tamai morokuk mani abani bagi sang ta plywood no bahaine sang sini o Trpc ni bukhaktui songsa jaknai tei je sini zumia tangai sanai kok thaisa bai sang thangkhe tangai sanai rok ni bangai je sek nangma joraktui Trpc borokni socio economic borokno tisana ni bangai rangri ni hamari no tisana ni bangai borokni livelihood no sense khaina ni bagai borokni salbrung burung ni nangmung no teibu kaham khlai tisai mana ni bagai Trpc bebak phasingo no yak rugai samung khai dong a jagao Lukurok nang thaisa no koboknai tabokni jorabai technology walo technology ni bisingtei o sungsar solei tongo salo thangai tongo talo thangai tongo je jagao sing agi himai thangkai salsa aro nigo 10 minute bai sogoigo obo haikene technology ni walo plantation no bahaine obo haikene phai tongo abono joto sing adopt khalainai tei hamari nalainai buskani salo tei busang oboni sungsasa hamari nalainai ige tei kaisa hambai roni musugo je o department no je proni sini sing captain gs ratheno OSD hisabe niyo khaifroni pore sini o department tei bai brand nangkha tani khangke bo koroksa belai ke khaganang sinai samung go belai ke saktari khainai tei bebak phaisingo ni boni tamanai link tongani bagai o samono sing joto jora komni bisingo khai tongoi mane tei buskago tei bukhalai nai tei omati hai subjak borok rok je prosini hawo phainai abrok no sing borom rogoi samungo phunangai sini hani hamari nana rungna nangnai nai abni bagai ni kaisa sing kothalai nai hamarino to bulainai hamarino baksa ke nalainai Trpc ni bisingti jesek sini o hani hasteni tangai sanai Lukurok hamari majangnai tongai ro nirok manai tebe kaisa khana thothok tinyo ni bagai koktun kahan sing helpline bunirok no dakti ne a number janai mane nirok je kuno bishoyote yi Trpc ni plantation in bishoyote yi je phana nirok ni sungnung tongke confusion tongke ke bunirok no misguide khai tongke mislead khai tongke kabang mai agency podre pod tongo joto ni agency ni na boroni kaisa standard boroni kaisa bailo tongo boroni kaisa joto na harmung tongo aprono joto sing silanya nang haipana sang apni communication no man thoya apni bagai Trpc ni kaisa helpline phainai Trpc ni tamo ni rok samung nang Trpc bai tamo ni rok sinani muso abo helpline daiti ne sang abono rejak nai abni bisingti ni rok sai manai kabang ma borok tamo sini para kami tongnai ro Trpc ni bisingti bahike kerengnai bahike Trpc ni bisingo facility nai manai Trpc bai bomote ke samung tangnai borok kabang ma Lukurok palmaya tongo apni bagai sing helpline khulognai helpline ni bisingti ni rok bebak sai manai tei kaisa ni rok sago je sing tabar plantation khai tongmani jeta agor plantation khai tongmani jeta Trpc ni je plantation jagai tongmani abo free of cost joto kintu kabang ma agency kabang ma borok ni bumung tei thangai para go baksa rang thum jago
basa gari bara marogo rabar ni bisingte rang marogo advance rang marogo heba rabar namani bisingte nang rabar hamya man khang khang ke pirab ro khang khang ke rang nas di ro rang ro baslai jage rabar ro kom ma bayu abaro ke bo ta yasakdi omoti hai ing thai krei abni bagai sing helpline flog nai ro na 24 ঘন্টা না নিরনি যে কোনো প্রবলেম সময় গো সিনে যে স্কোপ রই তো মানে না ফ্রপ কম যে হামারি রই তো মানে আবনো যত নাই মানাতে কিবে বাই রামা করর জায়গাতে কিবে বাই ঠকে জায়গাতে আপনি বাগানে যত বেনিফিশিয়ারি নো সং কবক জাগে নিরো যে রাবার তাবুক মানাই তো মানে আগর মানাই তো মানে নিরো ফ্রি অফ কস্ট মানাই তো আর কেবে রাং খকসার না নাইয়া আর কেবে যদি রাং খকসা সানকা অথবা গাড়ি ভাড়া হনে নাই নাও খাং খাংকে ও না নাই বিরুদ্ধে নিরক সঙ্গ বা কমপ্লেন খাইদি মান কারণ বেনিফিশিয়ারি থানি কেবো থকবাজি খাইনানি অধিকার গ্রই আপনি বাগানে মুডি গভ ইন্ডিয়া গো corruption keep sapana lama krei kebane kebe thoki sajajane mungsa samung krei jotono hamari nadi tei tabo agor plantation jeng khaitong bus tabo tei plantation khainai abne bagai ne kobogo tabo niro bumung ro baija jadi bisani segang seng bumung ro khang khang ke bono seng next year ro nani bangai sini kaisa planning project clear seng khaiman jemon nani semago seng planning khaika 2000 जेफ्रो कायना पुरा सी 7000 डिमांड सफाय खांखे ओ 7000 नि नार्सारी जों बसाबा सारागास माया उइ थां आबनि बाङै गोबां मा बरंना जों बमं रय रफाना सारा मालिया खायगि माइया उं तंबायखा आबनि बाङैनो खालिनि बाङै जारा जे कायना मुसुकनाय नोंता आगर दे कायनाय सनदन दे कायनाय वा दे कायनाय राबार दे कायनाय ति बिडियस नेवनि जे डिमांड तंमानि जों सामानि बादे फाना नेवनि पाब्लिक डिमांड तंतो आबना डिमांड पोताप खायदे आबना बसं कुबै फैनाय আপনি বাগিনে নিরক যতনো সিরি যে নিরকনি বেনিফিট তবাংনাই নিরকনি হাও হা মসম সাফানো মাগনাং তংরয়াগৈ সিনারো হা তঙ্গো বাট ইকোনমিক গ্রৈ একা হা তঙ্গৈ তংখাংকে যত সি তঙ্গৈ মানো আপনি বাগै হা মসম সাওনো নিনি गोबां मा इनकाम सोर्स नि लामा तंगो आजागाव किसाफा हानो मागनां ता तंगदि আপনি বাগै নিরক খালিনি বাগै সাবु राबार कायनाय साबु वा कायनाय साबु आगर कायनाय साबु सन्दन कायनाय बाहायके कायनाय बबुतिके मानाय देबाग नाव कम्युनिकेशन खायनायनि बागै टीआरपीसी नि बिसिंथि निरक जदि नि बेनिफिट नानानि मुसुकतां खांथाय टीआरपीसी बे निरक गोरोंदि टीआरपीसी नि हेल्पलाइन बरजाकनाय ते टीआरपीसी नि बेबाग डेभलपमेन्ट न जता पालबाक साके कथागै केबो केबें यागै केबें लायागै केबनि केबो नों मानाय आं माया अमति होयागै जे निरकनि माना मुसुकमानि जतनो बमं केबनि केबो कासन लायागै जत हामारि न नारि आं अर टीआरपीसी नि रै रहरमानि परै बनिरनि निरक केबें लाय तंखां खांखे आबो साबैसा केबेंगै हामारि कासुजां मासि क्लाइनाय ताक्लायो नखा गोबां मा संगरनि 7000 बमं रै रखा केबा निरक ब्लॉग अफ कसालायखा केबा बरजाबो कासलायखा केबा वेरिफिकेशन कसालायखा अब हायके साबैसा केबें लागि गोबां मा बरं निरनि जरा बिसिं सफालिया अब हायता मं आबैसिनि जरा जुबि जुमिया बाङै जानाय बरक आब्रक सिनिनो आरो केबलेगि थाङो आबनि बागै दिनैनि प्रेस मिट अबनि बागै निख्लायजागो नम्बर 1 नखां खां खांके ओ त्रिपुराहा डेभलप ngani थाङै दंगो भारत बर्षनि लगे लगे तै भारत ताबो जतनि सले बसकाङो आगोइ दंगो तै ब्रै रगनि बिसिंथै तै बोसनि सोसाइटी जोंगबनो काहामके साइमानो ब्रै खरसा सिके बनि नुखं फयमानि फुल साइमानो जे बरक जे ब्रै जे मानैनो सिगो जे मानैनो ब साइमानो ब बनि नुखंनो फुल ब फोरोङो सरा खरसा सिखां खांगे ब बनि नुखंनो फुल फोरोंमाय एफा ngैमान कियाबा ब्रैले ब गान्टिनक निसिनि आइके हर जरातै जत बाय बनि कानेक्शन तंगानि बागै ब्रै रग जे मानैनो सिगो आबो नुखंगतै ब धगै फोरोङैमान आंनि बागैनो ब्रै रगनो ताव विशेष प्रायोरिटी रजागो तै जोंनुबो संस्थानि वालनि रेकर्डिं टु नेशनल रेकर्डिं टु त्रिपुरा रेकर्डिं टु जे कोनो बरक बा सामों बा इनभेन्शन बा हमानो कतर जेटा जों इनभेन्शनो सक्सेस जोंमानि बनि उक्लक ब्रै रगनि बेलायखिनो कन्ट्रिबिउशन दंगो आंनि बागै तेनि असानो ब्रै रगनो बन्दना खायगे जे 33% दमानि नरेंद्र मोदी न सिनि ऑनरेबल नरेंद्र मोदी नि पूरा टीम ताहरे मोदी इंडिया टीम न जों बन्दना रगो टीआरपीसी नि बखाक्तै ते आनि पर्सनली जतनो हामबाय ते ओ हामारिनो नानानि बागै तिप्रा हास्तिनि जतलुकु निरगु बासादि सिरगदि जरानो हामबाय अच्छा मैडम वो जे फोन हेल्प नंबर माने बफरनि सिमे माने चालु खायजोंनाय कयदिन बिसिंगनो जों चालु खायनाय जेफ्रो चालु खायनाय मीडिया न तेवैसे जों जतनो जानाय मीडियानि बिसिं तिरे जाखनाय आबो बिसिटिगे विदिन 3-4 days नि बिसिं जों आबनो बे हेल्पलाइन जाखनाय आप्रो जतनो आबनि सेवा नानानि बागै निरो स्कोप माने